Shubor nakaslem jong Nongmensong Hima. Kipulit ka Anti-Narcotics Task Force riboy, ringkat bat kipulit ka Byrnihat, kila penpulom no ya ka jingtmu kaya bean ya Drok matagasngi, ka kandai tarik leber ahaja at posau, bat layok kem no ya laingut ki badan kti kan kakam, kini ki laingut ki dei ki barjala, bat lakem no na Byrnihat bat na Nongmensong. Kani ka jingyok kem ya ki kalong hadian ba kila yok jingtip ba udan uwe ubriu, ubalatip kerteng kum ukaisi kamo, ubalawan ra ya ki mar bean na Dimapur. Hadin baki pulit kila let kanra haka yingsa jong u ha Byrnihat kila yok ban kurup ye u heroin na ki pratali ke senduk sabon. Katkum ke jing pentip ki pulit laong ba uni udrok udon ye ke jing kya ke ba khandai pau sau point sau po gram na kalyang umentri rang ba ke jala ukon rat ki sangma ulapan bena ba uni udrok usyong dor kumba hanyo pau san lak tingka AA. Hadin ke jing toket ye utei uba syakem na Byrnihat layo jing tip baki don sa arngut ki weipat ki be trelang bat u. Namar kata ki pulit ke ANTF Shillong, bat ki pulit ke Renja. Kila yok ban kem saya arngut, ki bamut ban Thied yang ni udrok. Kini kidei ubalatip kerteng kum utilak rai, lai pau arsnem, ubadai na Nongmensong, bat ke Gracie, Ravenai, lai pau handrusnem, ke badai na Manipur. Laong ba utilak rai udei ubahap ban yok ya udrok, balawan ra da uti ubriu, kat ba ke Gracie, kadai ke Nongbei Tyngka. Na kini ki laingut layok ban kurup ru, Shilak sau hajar Tyngka ke pisah, bat lai tali ki mobile phone.